салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 28 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. мурофиаи парвандаи чоршанбеев дар сезои рақами 1 оғоз ёфт. ҷанги Украина, идомаи ҷангҳо ва омодагӣ ба музокирот. қурби рубл ба замин зад. барои 1000 рубл ҳамагӣ 98 сомонӣ медиҳанд. боздошти раиси ҷамоати заргар ҳангоми гирифтани 20 000 сомонӣ пора. хатари тармаю сангрезӣ дар кӯҳистони тоҷикистон зиёд аст. ҳалокати пиёдагарди ҷавон ва дучархарони солхӯрда дар 2 садамаи марговар. боздошти сокини ноҳияи Шоин барои дуздӣ аз хонаи ҳамсоя. диққат, маҳмудҷон ҳайдарзода гум шудааст. барои ёфтанаш кӯмак кунед. ва акнун тафсилоти хабарҳо. рӯзи 28 феврал соати 14 дар толори мурофиаҳои боздоштгоҳи рақами 1 мурофиаи додгоҳии парвандаи пурсарусадои чоршанбеев варзишгари поп ММА аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон оғоз ёфт. ба хешовандони варзишгар иҷозати иштирок дар мурофиаро доданд, вале хабарнигори радиои Озодӣ гуфт ба ӯ иҷозаи вуруд надоданд. ин дар ҳолест ки додрас Сафар Нурализода мурофиаи парвандаи чоршанбеевро кушода эълон кардааст. тафтиши пешакии ин парвандаи пурсарусадо аллакай дар аввалҳои моҳи феврал анҷом ёфта, парванда барои баррасӣ ба додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе супурда шуда буд. ба гуфтаи манобеи огоҳ, аз ҷумла пайвандони варзишгар ва масъулони эътилофи зидди шиканҷа ки адвокатҳои амин созмон аз ҳуқуқи чоршанбеев ҳимоят мекунанд, тафтишот иттиҳоми барангехтану кинаю адовати миллӣ ва маҳалгароиро аз айбномаи зидди чоршанбеев бардоштааст ва ҳоло варзишгар танҳо ба даъватҳои оммавӣ ба тағйир додани сохти конститутсионии Тоҷикистон айбдор мешавад. бар асоси моддаи 307 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба варзишгар аз 8 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. худи чоршанбеев ва наздиконаш ин иттиҳомро рад мекунанд. чоршанбеев 26 сол дошта, зодаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва яке аз ситораҳои варзишии поп ММА як нави ҷангҳои бидуни қоида аст. ӯ солҳои охир дар Русия зиндагӣ ва ҳунарнамоӣ мекард. рӯзи 3 декабр ҳамагӣ чанд рӯзи баъди изҳори назараш дар бораи ҳодисаҳои Бадахшон чоршанбеевро аз Москав ба Душанбе фиристоданд. мақомоти Тоҷикистон баъди чанд соат хабар доданд ки ӯро рост дар фурудгоҳи Душанбе дастгир ва ба барангехтани кинаю адоват ва даъват ба тағйири сохти давлатдорӣ айбдор карданд, вале ӯ ин иттиҳомро рад карда гуфтааст: ман ягон мақсади даъват ба ғасби ба зурии ҳукумат надоштам. ман танҳо ба ҷавобгарӣ кашондани гунаҳгоронро талаб карда будам. тақрибан соати 4 субҳ 28 феврал ба вақти Киев нирӯҳои Русия дубора ба тирборони пойтахти Украина ва Харков, дуюмин шаҳри бузурги ин кишвар сар карданд. шаҳрдори Киев хабар дод ки соати 8 мағозаҳои хӯрокворӣ ва нақлиёти ҷамъиятӣ ба кор медароянд, вале қатораҳои метро камтар ҳаракат мекунанд. аз сокинони Киев хостанд ки бидуни зарурат ба кӯча набароянд, чунки ҷангҳо тақрибан дар ҳамаи гӯшаҳои шаҳр идома дорад. президенти Русия Владимир Путин рӯзи 27 феврал фармон дод ки силоҳҳои ҳастаии Русияро ба режими махсуси навбатдории ҷангӣ гузаронанд. Путин гуфт, ин иқдом дар посух ба суханони пархошҷӯёнаи раҳбарони НАТО гирифта мешавад. вазорати мудофиаи Русия бори аввал талафоти ҷангии тарафи худро эътироф кард, вале ягон рақам наовард. вазорати мудофиаи Украина гуфт, таи 4 рӯзи аввали ҷангҳо тахминан 4300 нафар аз нирӯҳои Русия кушта ё захмӣ шуданд. вазорати корҳои дохилии Украина гуфт, аз аввали ҷангҳо аз тарафи Украина 352 нафар ба ҳалокат расида, 1684 нафар захмӣ шуданд. иттиҳоди Аврупо ба Украина ба маблағи $450 миллион силоҳи ҷангӣ медиҳад. дар таърихи иттиҳоди Аврупо ин бори аввал аст ки ин созмон ба як кишвари ҷангзада чунин ёрӣ мерасонад. ҳамчунин бархе кишварҳои узви иттиҳоди Аврупо гуфтанд ки ба Украина ҳавопаймоҳои ҷангӣ медиҳанд. рӯзи 27 феврал дар тазоҳуроти зидди ҷанг дар Русия беш аз 2700 нафар ва дар Беларус дасти кам 545 нафар дастгир шуданд. субҳи 28 феврал дар соҳили дарёи Припият дар маркази Украина бо Беларус нахустин музокироти Украина ва Русия оғоз меёбад. дар ин бора президенти Украина ва Беларус рӯзи 27 феврал
به توافق رسیدند. دوید ارخمیه رهبر حزب سلوگا نرودا که در این مذاکرات از اوکراین نمایندگی میکند در فیسبوک نوشت مذاکرات باید یا به سمت برای اوکراین لازم پیش بروند و یا مثل کشتی جنگی روسیه. در میدان شرح او افزود ما پیشنهاد رو گوش میکنیم سپس بررسی میکنیم که ارزش دارند یا نه. قرب روبل روسیه صبح 28 فوریه نسبت به دلار و یورو حدود 30% پایین رفته در بازارهای فورکس متناسباً با 113.5 روبل برای یک دلار و 127 روبل برای یک یورو رسید که قرب در تاریخ بی سابقه به شمار می رود. صبح بر وقت 28 فوریه قرب یورو با 133 روبل و دلار با 118 روبل نزدیک شده بود. اتحاد اروپا از 28 فوریه حریم هواییش را برای هواپیماهای روسیه پوره بست. در سند گفته می شود که همه گونه هواپیماهایی که به روسیه شرکت‌های روسی و یا حتی به شهروندان روسیه تعلق دارند حق نشستن و پرواز کردن و حتی گذشتن از حریم هوایی کشورهای عضو اتحاد اروپا ندارند. رهبر دنر دنیس پوشیلین صبح 28 فوریه در دهه پاولاپول در نزدیکی ماریوپول هدف تیرباران قرار گرفت. بنا به خبرها او آسیب ندیده است. روز دوشنبه 28 فوریه قرب روبل روسی در مقابل تقریبا تمام اسعار خارجی شدیداً به زمین زد. صبح 28 فوریه قرب دلار و یورو در مقابل روبل رکورد تاریخی گذاشته متناسباً با 118 و 133 روبل نزدیک شدند. نیمه روز قرب روبل یک کمی آرام شد ولی اون هم در حدود 100 روبل برای یک دلار. صبح 28 فوریه قرب روبل در بازار تاجیکستان نیز یک باره بیش از 30% کاهش یافت. در بیرژ ازو روبل 115 سومونی قرب دارد ولی بانک ها برای ازو روبل حد اکثر تا 100 سومونی میدهند. اسخات برای مثال به مشتریانش در عوض ازو روبل 100 سومونی پیشنهاد میکند ولی سیبربانک همگی 98 سومونی. این در حالی است که قرب ازو روبل رسما 136.4 سومونی و 23 فوریه یعنی همگی یک روز پیش از شروع عملیات مخصوص حربی در اوکراین ازو روبل 149 سومونی ارزش داشت. موج آخرین افت به شدت یا به اصطلاح مردم به زمین زدن قرب روبل در حالی است که اینک 5 روز باز در اوکراین جنگ ها ادامه دارند و کشورهای اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا در مورد از شبکه سویفت خارج کردن یک عده از بانک های عمده روسیه به توافق رسیدند. بیرون کردن بانک های روسیه از این شبکه عالمگیر که انتقال زود و امن پول ها را بین بانک ها تامین میکرد ضربه هضم حساس و جدی به نظام مولوی روسیه در بین تحریم‌هایی است که طی چند روز حمله نیروهای ارتش روسیه به خاک اوکراین به ضد مسکو جاری کردند. بی‌قرب شدن پول روسیه به سطح درآمد میلیون‌ها مهاجر کاری از جمله بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک و همچنان به سطح زندگی عائله‌های این مهاجران که منبع اساسی درآمدشان پول‌های از روسیه ارسال شده بود ضربه جدی می‌زند. اقتصاددان‌ها بر اینند که اگر مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین که روز 28 فوریه آغاز یافت کامیاب نشود و جنگ‌ها در اوکراین و به دلیل آن اعمال تحریمات باز هم سنگین‌تر به ضد روسیه دوام یابد قرب روبل همچنان بیست به زمین زدن میگیرد و 630 میلیارد دلار ذخیره‌های طلا و اسعار روسیه هم روبل را نجات دادن نمیتوانند. دست کم در کوتاه مدت کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 28 فوریه با توجه شهروندان و مهمانان کشور میرساند که بر اثر برف و باران گذشته و بارش‌های آینده در قطعه‌های کوهی راه‌های ماشینگرد ناحیه‌های تابع جمهوری اینچنین در ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرآمدن ترمه و ریزش سنگ باقی میماند. در رابطه با این کمیته از شهروندان و مهمانان جمهوری خواهش میکند که در این روزها تا حد امکان از سفر از مناطق آسیب‌پذیر و منطقه‌های خطرناک اینچنین از چراندن چاروا، جمع‌آوری هیزم، ماهیداری و شکار خودداری نمایند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده توصیه می‌دهد که واسطه‌های نقلیات برای حرکت در شرایط یخبندی با تجهیزات ضروری تامین کرده شده، قاعده‌های حرکت در راه رعایت کرده شوند و در راه‌ها هنگام گذشتن از منطقه‌های لغزش ترمه فاصله بین ماشین‌ها را قطعاً رعایت کنند. کمیته از ساکنان ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی خواهش می‌کند هوشیار باشند. بیش از هر وقت دیگر قاعده‌های ضد سوختار را رعایت نمایند. از این پیشتر هم کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خبر داده بود که بر اثر گرمای روزهای آخر و بارش‌های شدید
احتمال لغزش ترمه در قطارکوهای ایسار همچنین راههای ماشینگرد دوشنبه خوروغ، دوشنبه خوجند، دوشنبه لخش، خوروغ مرغوب و خوروغ اشکوشم زیاد است. агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 28 феврал хабар дод ки суроб муродов раиси ҷамоати заргари ноҳияи кӯшонёнро ҳангоми гирифтани 20 000 сомони пора дастгир карданд ва парвандаи ӯро бо иттиҳоми қаллобӣ ва ғайриқонунӣ ҷудо кардани қитъаҳои замин аллакай ба додгоҳ супориданд. маркази матбуотии агентӣ дар шарҳи ин парванда гуфт муродов суроб рамазонович дар асоси қарори маҷлиси вакилони ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кӯшонён ба вазифаи раиси ҷамоати мазкур таъин гардида дар давраи фаъолияти корияш бо рӯи фиреб ба боварии шаҳрванд А даромада барои ҷудо намуда додани 0,04 гектар қитъаи замини назди авлигӣ аз ҳудуди заминҳои хоҷагӣ ба номи нуриддинов ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кӯшонён маблағи 15 000 сомонӣ гирифта барои мин баъд ҳуҷҷатгузорӣ намудани он маблағи 20 000 сомонӣ талаб намуда дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ баъди гирифтани маблағи 20 000 сомонӣ номбурда аз ҷониби кормандони агентӣ дар отоқи корияш дастгир карда шуд. маблағи мазкур ҳамчун далел дарёфт карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати муродов суроб рамазонович бо моддаҳои 247 қисми 4 банди б қаллобӣ ба миқдори махсусан бузург ва 338 иловаи 1 қисми 2 бандҳои А в ғайриқонунӣ додани қитъаи замин кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ин парванда баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ва бо таздиқи фикри айбдоркунии аллакай ба додгоҳ ирсол карда шудааст. ба раиси ҳамакнун собиқи ҷамоати заргар барои қаллобӣ ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда барои ҳисобҳо чизе бештар аз $55 ва ё аз 8 то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. барои ғайриқонунӣ додани қитъаи замин ба ӯ ҷарима ба андозаи аз 912 то 1460 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. вале таҷрибаи судӣ дар тоҷикистон нишон медиҳад ки мансабдорони барои заминфурӯшӣ ба даст афтода дар аксари мавридҳо бо пардохти ҷарима аз ҷавобгарӣ халос мешаванд. фурӯши қитъаҳои замин барои сохтмони хонаи истиқоматӣ ва ё иншооти тиҷоратӣ дар тоҷикистон ба яке аз риштаҳои аз ҳама фасодзада табдил ёфтааст. додстонии кулли тоҷикистон гуфта буд танҳо дар нимаи аввали соли 2021 мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қариб 9000 гектар қитъаи замини ғайриқонунӣ тақсимшударо ба ҳолати аввалаш баргардониданд. раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии тоҷикистон ориф хоҷазода низ дар як нишасти хабарияш эътироф кард ки замин имрӯз дар тоҷикистон мавзӯи баҳси рақами 1 шудааст. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон аз ошкор шудани як ҳолати дуздӣ дар ноҳияи шамсиддини шоҳини вилояти хатлон хабар дод. бино ба ин манбаъ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи ноҳияи шамсиддини шоҳин бо аризаи марди 50-солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки аввалҳои моҳи феврали соли 2022 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада аз дохили ҷевон 6000 сомонӣ ва ҷавоҳироти тиллоиро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. зарари расонидашуда 7000 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 30-солаи сокини амин ноҳия ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. далели шайъӣ гирифта шуд. ба ӯ акнун бар асоси моддаи 244 кодекси ҷиноятии тоҷикистон аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. оид ба ин ҳолат тафтишот идома дорад. ҳайдарзода маҳмудҷони мирзомурод истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат аз саҳнаи 6 феврал соли 2022 аз хона баромада то ҳол барнагашт. наздиконаш ва мақомот инак чанд ҳафта боз маҳмудҷонро ҷустуҷӯ доранд, вале то ҳол бенатиҷа. аз ин рӯ аз тамоми мардум даъват мекунем ки дар ҷустуҷӯи ин ҷавон кӯмаки худро дариғ надоранд. агар тасодуфан маҳмудҷонро дар ягон ҷо дида бошед ва ё дар бораи куҷо будани вай маълумоте пайдо кунед, лутфан ба рақами модараш занг занед. рақам барои тамос 992 901 33 1148. аз ҳамаи шумо бо эҳтироми тамом хоҳиш мекунем ки ин хабарро ба дигарон низ расонед. биёед якҷоя ин ҷавонро пайдо кунем ва модари чашмбарои маҳмудҷонро ба дидори фарзанди гумшудааш бирасонем. таи рӯзҳои истироҳат 26 ва 27 феврал дар натиҷаи ду садама дар душанбе ва қаратоғ як ҷавони 24-солаи пиёдагард
و یک دوچرخه‌ران سالخورده که 72 سال داشت به هلاکت رسیدند. در صدمه‌ای که در پایتخت رخ داد، باز یک زن پیاده‌گرد 47 ساله مجروح شده است. در این باره در نوار خبرهای روز 28 فوریه‌اش مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، شام 26 فوریه سال 2022 تخمین ساعت 18:03 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز کریموف هدایت الله سال تولدش 1992 ساکن نویه واسه هنگام حرکت در حدود پایتخت آزاده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گردان قادرов عبدالظاهر سال تولدش 1998 و حفیظ و مهرنسا سال تولدش 1975 هر دو ساکنان شهر دوشنبه را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گر قادرov جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارستان دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. همچنین روز 27 فوریه سال 2022 تخمین ساعت 15:20 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز رحیموف ایرج سال تولدش 1999 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر ترسونزاده به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیهات قره‌طاق آزاده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران هایتقلوف شیقل سال تولدش 1950 ساکن نویه شهر نو را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران هایتقلوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سال 2021 از جمله در دوشنبه در 242 صدمه نقلیاتی 33 نفر هلاک گردیده، 254 نفر دیگر جراحت گوناگون برداشتند. صدمه اخیر در دوشنبه در حالی است که سال 2022 در پایتخت سال تنظیم و رعایت قاعده‌های حرکت در راه اعلان شده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.